I pozdrav svima, ili ovdje i danas ćemo krati flickr.io. Slušam ovu igricu, tako da ajde. Izvijete ako malo čuti. Moram, da, tako mi je. Evo, moram samo da skratim video da vi ne baš me čekate. Ovo je bilo dobro. Skupim. Ovo. Tako se radi. Ništa ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se sljedeći. Ćao!